Ja sam Ilma Kazazić. Sa samo 15 godina bila sam jedna od najmlađih takmičarki na Paraolimpijskim igrama u Sočiju 2014. godine. Sa 3 godine dijagnosticirana mi je cerebralna paraliza. Doktori u tom momentu nisu mogli znati kako će se moj život odvijati, da li ću biti nepokretna u kolicima. Moj otac ne prepušta ništa slučaju. Uzma stvar u svoje ruke i odlučuje da bez obzira na sve živjet ću život punim plućima. Od malih nogu uz fiskalne terapije počinjem se baviti sportom. Trenirala sam ritmičku gimnastiku, plivanje, jahanje. Ipak, ljubav prema skijanju pobjeđuje i vodi me na olimpijske igre. Najveći san svakog sportiste – igre. Buka sa tribina, zastava moje zemlje, startno odbrojavanje, prvi red skija, zavoj, zadovoljstvo. A onda pad, ustajanje, a opet pad i na kraju odustajanje od staze. Tada odlučujem, ako ću skijati i takmičiti se, onda nema ništa na pola. Dajem sve od sebe, naporno treniram i postižem nur. Bosna i Hercegovina prvi put u historiji alpskog skijanja odlazi zasluženo na igre u Pyeongchang 2018. godine. Lady born in Sarajevo, Ilma Kazazić. Kazazić completes the course. A sada, zajedno sa stručnim timom, pripremam se za nastup u Pekingu 2022. godine. Sport me naučio da nema odustajanja, da uvijek i u svemu moraš dati sve od sebe, bez obzira kakve život prepreke stavljao pred tebe. Ja sam Ilma Kazazić, najbolja paraolimpijska skijašica u Bosni i Hercegovini. Ključ mog uspjeha – ništa na pola.